za prvi dan jako dobro, evo drugi dan na moru. Uspjeli smo nažalost samo jednu regatu odvoziti, od starta je krenilo dobro. Dobro sam otvorio regatu i bio drugi do Bove od Orce, u krmu izgubio jedno mjesto i uspio zadržati tu poziciju do kraja, do cilja. Težak dan, dosta smo bili na moru, u planu su bile 2 regate, međutim nismo ništa uspjeli odvoziti. Prvu smo regatu uspjeli doći do prve Bove od Orce, bili smo u 4. ili 5. Odlična pozicija, eto, prekinuli su drugu regatu iz skroz drugog smjera, vjetar pojačao. Bili smo 9. znači 3 kruga se vozilo, zadnji krug se trebalo još odvoziti, bili smo 9. isto odlična pozicija, međutim opet vjetar je okrenuo, tako da eto, cijelog dana ništa, šteta, imali smo dobre pozicije da nastavimo ovaj dobar niz kako je krenulo, ništa. Čekamo sutrašnji dan, trebamo odvoziti još 3 regate i to je to. 7 sati na moru, 1 regata. 8. ulaz, druga grupa odradila 2 regate, mi smo jednu, ali previše čekanja, regatni odbor radio greške, međutim vjetar mu nije baš ni pomagao. Tako da, evo, 3. dan za redom ne izgleda najsjajnije što se tiče uvjeta, međutim mi strpljivo dobro jedrimo. Danas smo imali par pogrešaka čisto zbog toga, ali nismo riskirali, nismo ulazili u neke rizike. Mogli smo možda ući u prvih 5, ali jedili smo malo konzervativnije zbog uvjeta koji su bili na moru. Nekako smo se više koncentrirali da kontroliramo veći broj brodova, pobjegli su nam par njih sa lijeve strane, ali to je to smo odlučili zbog ovih uvjeta kakvi jesu i eto, idemo dalje. 2 regate su u džepu, 3. dan i sutra vjerojatno nastavljamo s kvalifikacijama, biti sigurno nastavljamo s kvalifikacijama, potrebno su još 2 da bi se završile kvalifikacije i tek onda finalna jedrenja. Prva regata danas, stvarno sam loše starta, ali uspio sam se brzinski izvući, ali sam nastavio onim ritmom kao i prijašnjih dana. Dobro sam stao do same Bove od Orce i onda sam odlučio u krivo vrijeme se pribaciti i tu sam stvarno dosta izgubio, jedno 10-ak mjesta i nakon toga je krenilo sve nizbrdo, loša krma, nisam uopće gledati di je Bova od krme i napravio sam stvarno puno puta. Bio sam u zadnjih 5 i eto, 34. mjesto je još i dobro kako sam jedrija, a i kako sam stao. Dok drugu regatu sam odlučio sve pojednostavniti, odlučio sam se za lijevu stranu, tako sam odvozio, došao drugi na Bovu od Orce, ali opet drugu Orcu to nije išlo najbolje. Opet sam neke krive odluke donija i tako da sam završio u cilj došao 7. Tako da nisam uopće zadovoljan sa svojim jedrenjem na ovom prvenstvu, ali eto, nadam se da će sutra biti bolje i da probam doći i završiti šta je moguće bolje. Ako se kako iskombinira da dođem do 10. bit će super, ako ne, eto, šta je tu. Pa evo, bio je dug dan na moru. Imali smo opet malo zeznute uvjete, ali eto, ja nikako da spojim plov od početka do kraja, uvijek nešto zeznem. Danas opet start nije bio baš najbolji, ali eto, uspjela sam se izvući i na kraju ući u prvih 15, što bi me trebalo u plasmanu dignuti opet, jer dosta konkurencija luta s rezultatima, tako da do kraja ima još puno. Na kraju će biti borba i za medalje do kraja. Nismo ušli u zlatnu skupinu, tako da daleko smo od norme, nemamo šanse, ali ne znam šta reći, tako uvjeti po kojima stvarno idemo, ne mogu reći da idemo loše, ali ne snalazimo se toliko dobro, ni stvarno mogu reći da smo loše jedrile, naša krivica, eto, danas nam je još i trapez puko, prvi dan smo takle Bovu, zapeli smo i na pin, tako da svašta nešto u ta 4 plova. A ništa, izvući pouku u glavu gore i ja mislim da je svjetsku u 3. mjesecu već da ide drugi vlak za Norbu. Odlično, san snova, rekli bi neki. Stvarno su nas izmrcvarili i eto, nekih 8,5 sati, 9 sati na moru. Za jednu regatu odradi stvarno je bilo malo previše, ali dobro, to je sve u rok službe ide i sutra je novi dan, sad se treba najest odmoriti i sutra opet biti spreman. Kako si jedrio? Dobro, zadovoljan sam. Nisam baš najbolje startao, malo sam se previše pazio zato što smo svi bili dosta naviveni na jednu stranu linije i bojao sam se da ne bi u stvari bio preko linije.
tako da sam malo prerezerviran u stvari opet startao i to me koštalo dosta mjesta i udaljenosti na početku, međutim strpljivom vožnjom do kraja i jako dobrom zadnjom stranicom niz vjetar sam se uspio dobro približiti napred vodećima i ući peti, tako da je stvarno dobro. S obzirom na uvjete, na okolnosti koje vladaju na moru, više nego zadovoljan.